Nisuwing pa sakati kon Don Bosco Media Network na rumchak soa, anga Alicia Sangma na simang na dali koborang ko parakatenga. Kata bichongrang. Gopret kini pa bostu 3 arubra rangko Bernard ni farmhouse uniko matna. Meghalaya police rang Bernard ko turao na rembap la. BSF dolrang bol dambe geyani ko Rajai Song border o dakanga. Drugs badang pa baksa police saksa ko rumma. Chugumag pa koborang District Child Protection Unit ni dolgata ar Meghalaya Police baksa bakrame rempu bagan chi kolgukche thariko jokat ba agaman bisarang ni lekha ar chola bararang ko rana re anga jeko wamang police rang ni am sandiani ko dakanga ni asel rajol ba na manjachem yarang ko dakmetengo wamang doga dakapa rekman bimang khoneke wako doktraka doktrak mano wamang ayon man ple go perkinik pa bostu 3 arubra rang ko manaha ya bostu rang ko sakprak sakhi ni mukhango sis kha ar singanang court una misokani ko dakangen ya bostu rang ko matnanyo Explosive Substances Act bilsi richasa chisku cheto phangchake Bernard and Marak ko rumani kon daka district ni bilgnang parang agananga ha Tura police rang gatal case ke gini BJP ar MDC dilgabashi Bernard and Marak ni kosako seka tahajen salchet na police custody odonga Adalato antham bunga atha o abachinge wal chet atha o jeko tura police rang custody na matna gata CMJ court ni gata watte machutata Bernard ko police station ni rumbana matungo wa court ni gate to aka noktang ni mandirang janwala dong phachim wakawani ben bulgranyo police station rumangani ko jegala ani police dorang wamang ni jegala ko khna chakcha noktang ni mandirang aro Bernard na chakapa mandirang adalat to machut khuja depet senge donga aro machut matneya wamang Bernard na mamang chani rungani ko wamang ni songra gamag Delhi ona gijani ara khatnam gijagapa ani aga nanga ha ar wamang ni pharakataniyo wana khanta chikhang na mamang kon chana rungna onjani ara khatnam gijagapa nga ani matnanga absent somoyon police rang case ge gini Bernard ni khosa ko POSCO act ni gata segata ha Bernard Marak ni farmhouse oni ko gopret kinik pa busturang ko mandapa ha ar wani farmhouse ni ko bisa dambe ni be ni phoriani ko dake wago khalanga ha ene pharakatanga ha ar uni khosa ko FIR khada panga Maman gapa Bharatiya Janata Party chongmatan BJP ni Vice President Arutura ni MDC ongapa Shri Bernard N Marako kulgrukche thariko thura odna Meghalaya Police rang ramba phla wamang ni Uttar Pradesh ni court ni order ko mane wamang bursibar prungo Delhi oni Guwahati airport to soke wamang ni escort team baksa BJP aro MDC tilgapa ko thura china ramanga wako daw thura magistrate court to bichal khana ramba a wako bail gre ramma ni ko dakke donna maina wa anthang ko surrender khaija khate dongani gamno Abachingo wako sal chibri na singani rangko dakna ma andi badau ukosal chetna mangmang singani rangko dakna agananga Marako nodi badari chalai gapa ani matnanga ni ko Immoral Activities Act ta mani ko daka Azadi ka Amrit Mahotsav kumanianyo ya jani khulrukche thariko Meghalaya BSF rang Plantation Drive ko Southwest Khas Hills District ni border jolo ngatanga Shri Inderjit Singh Rana Jen Meghalaya BSF ni IG nga ya oprakani ko Rajai Suni border jolo bol dambe ki ani khodakanga BSF IG ni jinmana agananyo wa gamchat kapa dakna nangani nga burung bolgrum ni gam ko rebaginik pa chaso na naljoke rakhyani ara arwa BSF siparang na yako ama na dakani gamchatani ko namenka ya drugs ni khosako campaign ungatani ko adoko anti narcotics task force aro East Jaintia Hills district ni Lumshnong police station ni gata Assam uni strict rabaing pa bostu rang ko police rang sandiani ko ya jani khulruksni waloni khulrukcher anthamuna dakanga ya kham kha aniyo Shri Jason Myron Jian DSP headquarter ni MPS unga wani joint team de lanyo clearyat ni ko saksa drugs padang pa Shri Nisuki war jen khulruks ku bilsi unga East Jaintia Hills District ni Lamir Siang Song ni unga wakurma. Wani ko cartoon cheese ni pekani samrang ko gram rachagani sa unge matna arofon gegini ko
uni ko sneeze ka ukus ngani rangko dako saksa triple pearl pasi district executive force ni constable saksa wamang baksa drugs badeng gepa obak tongpa ani krachaka wamang ko NDPS Act ko pangchake ke sekatani ko aro am sandiani ko dakanga TMC ni MDC Alfonso R Marak Kobor kuraga parang na andake aganang ha chungmutan wamang ni rabag promotion jen district council election no gapun jatrang ni bagrani ko champingat na dabiani ko district council ni session no NPP party ni delengpa district council ni chairman rachak jaha ya dabiani ra chinga opposition MDC rang ni mangmang uja andi ba achuk asung ni mandirang ni dabiani sa chungmutan ya ko champing na patanggaman election ni somayo mandirang aro NGO rang reju mai jegalani ko takanga ha Indio bachini re bagnik pa motion ko changatham na khang jegala ha ane TMC ni MDC ana tang ha India ni constitution do ko pa schedule phangcha ke sawa MDC election no bak ratna matna manja ane niam rang ko thari election ko ata matnachem Indio mong bataw na yan niam rang ko ragat na mamang ja khudi khujani gamen wamang namin su kongja ane khobor ra parang na pharakatanga ha ngaya gini ke pasalo dal kholbek chet thari ko motion gi gini ko ngoni kata ngara apa number 1 motion ada separate electoral roll ni gaman bearing non tribals in the GHDC election nen ga pako rabacham gani ga pada syokan gaman ko di mohal ni gaman daw ya gini motion ko chini rabani yo ya treasury bank chu dongin ga paruli MPP left go EC ko king ga pa Garo Autonomous District Council ni motion ko ratak saja. Dalosan ratak cang uja, andi ba ya motion ko separate electoral roll ko thariani bidengo motion ko rabani yan githam gapat sangna angangoni gata singa tingi opposition dongeng parang singa rabahasam. Andi ba aloba san dakyen ya motion ko ratak sagigani ko singa natna gata manaha. Singa dalo ya motion tingi rabak parang ko ratak tani gemen nga da lo sukung jai ya dawing pa sino ni nga kung kate katpana nangaw ka ka dalo ya separate electoral roll ko nga opposition donging parang san nangnik ni ongja achik atong ni manderang Garo Hills Autonomous District Council ni area ni adani o donging pa manderang ya ko election district council ni election ungna khang thangan chi Garo Hills ni gemek dia prangon district ni headquarter gemekon protest rally rangko kainga NGO sang ni depen datang ko yano bakra pani ko samping sumut nangani sik abu pani ko kinga ya nangnek kanira aching aching gemek ni kon nangnek kani kon rabai ngaso apsan dakin ya kham rangko khana anisa nga talo district council na member ongeri ba singi politics singi election ni agenda rangba angi especially angni William Nagar constituency angi sakatani semoyo anga ya agenda ko rain sakata ha uni gemen anga ya ko dalo na kantung ba mu kali ko dikida yanon dunia kana mangin district council ni election anting ni chief election commission ni election nong namung ba related ja riang pa hadal geni cibunga bisio adita Meghalaya ni North East ni NGO sang yang Delhioner yang Chief Election Commission baksa grong rekani golfo khaniyo ya Garo Hills Autonomous District Council ko tentang mansa ya na separate electoral roll ko tharina betanang thung ani singani ko dakon Chief Election Commission ni akan sakani singa completely India asong ni constitution of pangchake Chief Election Commission ni ngode yakapa election rangde Parliament election aro State Assembly election na agrege deja. Uni gemen ya local body election ang kode antang tangi niam ang ko thariye antang tangan election ang ko kandak kana gata manjopang wa enne singa ma sina gata manjok. Aro India ni constitution ba constitution pangchake 6 schedule ko ongepan niam mo pangchake na lo antini district council ko thalenga. Ye 6 schedule ni niam mo ongemen sat para number 6 main para number 2 on jenis siya genang na may rongtali siya genang first batch of elected members of the autonomous district councils are to frame the rules such rules
sawarang participate kana manggen aro sawarang participate kana manjawa sawarang vote kana gata manggen sawarang vote kana gata manjawa uni gemen dalo na kheng ansing ya rules ko frame ka kuja uni gemen dalo na kheng sawa mancha district council ni election no bakla na man phagena ro man phajawa ya kon thari na gata man kuja inga dalo ni suk igi jani ya ruling party ko ya dalo ing gapa EC erking gapa EC ko chinga longin ni suk igi jani ya motion ko rabani maya nam gi jani watam ya motion ko raba jani gemen chinga longin duko dalo na kheng sang tham ha motion ko raba makhang chiba chinga raba kugen aro kenal lara mun salni gi sepo chinga ya motion ko raba jani gi bidingo dengtang gapa ja kuku ga angna nang naba dongwa enne chinga ya ja ji ja kurang kon gang nim adita kenal laru kenali sausarang ni sepo na simang na ya tani ko Dingnak para constituency ni MDC Sadhya Rani GHADC chairman ni Jigal Gaman motions ni Gaman Indake Kobor naga nangaha TMC ni MDC rang motions ko rabachim indi basak chi bri MDC rang ya motion ko namnak jayani khosa ko vote kha Sadhya Rani Indake baga nangaha uni chanche ni gita de wamang bi mahal ni a ko sorkari na phalenga arya meeting ong atanyo chief minister Conrad Sangma MDC Rakesh Sangma aro CM Shri Albi News marak tong pha ya ko sorkari na ongen chimode joli mandirang na nikka ko mangen eni Sadhya Rani aga nanga ha motion ko rabatin liba dalo ya tini sesino ya motion ko rabaingon ruling oni kita isirang ya ko expect khajaha para chak jaha mana tini bintang chang sos rangoni ko bintang chang tini knani kita de ya bi mohoni arang ko antini district council ni ko Jekon district council ni rok yang acem wa arang ko dewan song rekagani bakle ya bi moholo dong acem wa bi moholo dong pa arang ko state government na wa mang paling ha nisna lekna na kata mana aro wa mang ya ani phalo adikta sangkarang ko sotbonga state rang ni kita rang ko wa mang district council na ha ni singa kena na mana ya ni extenso uni gemen singa ya mai mancong ing acem mai raking acim ya ko tinga inas pacim wani gemen tinga dalo ya motion ko ya sesno ra bacim indiba wamang jerangan isi ko awr tinga acim wamang ya ko ra chak jaha wani gemen dalo tinga ya opposition ni kita ya motion ko ra bani gemen ya motion ra chak tani gemen tinga duko nga alo tinga inas kacim indiba tinga ya nam gepat sor ko jaha wani gemen dalo tinga ya po na simang na sabing agan thainga ya motion longin nang gepa motion nga aro ya di mohol ko ancing gemekan iya di baya di mohol jekon ancing district council niro tengah di mohol ni ako wano song rekagani bakri donga warang ko dalo wamang ye komen nasa ongen si mode yano dong parang na pakani nekani rang sokpagin yano tini panga dengtang tang so sauni ko yani tadi ya meeting ko wamang ong ataha 20 million ya ko ngataha yani kita di ya meeting o jerangan tejen ngacho wano kondet ke sangma anedo chief minister of Meghalaya donga aro si Albinis maga CEM GHADC ni donga Rakesh Sangma MDC GHADC ni aro MI Sinven yara IAS district council affairs department ni aro Dr. Vijay Kumar IAS ya ba finance department ni commissioner dia ba donga oni gemen ya ko tinga de belongin winas kinga mai man kana ya tini di mohol ni akora state government na ni ngachim aru yani phalo mai na district council na thangkha ko ya khaiskenga ya ko tinga winas kinga AITC MDC Chesak W Moment ni rebak pa non-official motion jen Garo Hills ni bi mahal a jani gaman chanchir gamani ko takani ko GHADC ni chairman jegalanga ham yar nang chumut ka pong achim di ba wamang ni chanchirim na amani ko NPP chi dileng pa GHADC kna chakcha ar somairang ko jaha wamang bi mahal a jani gaman maikoba dunwing ama ani MDC moment singdwang ha chingni chanchani gata de wamang darang na wiat kija maikoba dakenga uni gaman GHADC ni session chanchi gramani ko takna chingna chol ko jaha ani MDCW moment aga nanga ha sang mansa yarang ni gamanan singa dalo sandian ko ba jerar ani ko dakna ni mangbat mo muksongani rang ganang aroba district council hazal gini kolgreksa balsini April jaunthal jekon district council tong ing ba sorkari salaing atum wa ma oni
wa makni salayawni gemek kemang crore holgrutna batle exact figure angko ana simono naman game anga radio ni bajaha intango man game on natna ye crore holgrutna batle on pani geta revenue rangko collect ha dor maharangko maini gemen manjangan yagani ngon district council ni kita crore sopunga chat tangkarangko ba state government ni ko man soha warang gemek ku ni gope baita jana council ni employee rangna tangkarangko nahachum aru baita ko ma nahachum warang gemek ni gemen na ubi ma sira nani mengba tentang mansa sanjani rangko patakinga aru patakang kugen aru ko nambate agan sakna geta nga wamang na tentang mansa sini sanjani rang baksa wamang baksa kumong na ini tol ko bingon wamang yon gizani na dalo singa house ni ongkate kata ni ko pataka ia ko agan sakna nambat kebade sini council ni CM ongel baita gong receive ka ha baita ko sana koros ka ha wako council ko king barang si paude metal begen ongpa aaw ni ko hektar hajar sakude kangpa raani ba breani ba phalani ya plak katarang ko yeno jana pani ginang aru aani phalo district council na tau gemek kemang cross opunga chat ko district council mak soha bara soha ni ba jana pani ginang aru ndeki ongingon district council ni mineral ni kita dengkang masa major and minor mineral ni ko je share ko mana ngachum o share angoni ko jamano access kadrukna kita ni bangba o soinga ni bangba jana pani rang genang uni man yerang adam maina mansokwa ye kurung thal sumotna halgen semua ode mai dakba niamu yako palahachum aru yano maya rong thalatani angko wamang sino gencem yarang ku ina singa kaok simuna dalo motion ko rabachum dalo tangna district council ni session ko ngatanyo dengkang mansa singa opposition dol ba all India Trinamool Congress ni kita je yang disirang genangcem da asal ni bakko singa di mohol jen adita sumairang naskang basalang naskang dal beg ba issue antini asida sungo ngesem aro dengkang education angko ongatani angko atini aro yano antini ibagaman kita research hajal mandirangni remakang janggi tanganyo wa makni phaliratna nangani aro wa ani gemen dengkang koborangko maningon rung thalani rangko singaba district council ni MDC rong pai kalau opposition kita sengaja di mohol ni gemen motion ko rabachum dasio madam ni akan gemen kita tau jerangan Garo autonomous district council ko salaingachum NCC led EC wa maang dalo ya motion ko rasak jaha aruba ya di mohol ni gemen discuss kana kita namgepa tol rangko sina ingon sini dia ni rangko kena sakjaha aru sini yano wamang ni kena sakjani asel rangko sina dalo chansi cepatingon haide wamang yako daksukna sekani ba daksukani ko parakna jani gemen sina dalo chansi emna kita tolko on jainga ni kena nakinga mana meni kogret hajagani kogret ni bersio ya bersini meni kogret tadi ko jeon meeting wat kebau je minus kon nga yani ya sumayo nakingasem wa minus ni kita wa no member present ong barang da sumadam nyakan gaman kita CM ni chairmanship ko wa meeting ko dalaha jeon JCDC ni CM Albinus Marak JCDC ni MDC Parakte Sangma aro commissioner and secretary district council affairs department Mr. M.R. Sundram IAS aro Dr. Vijay Kumar IAS commissioner and secretary finance department and commissioner of division Garo ya sakpunga mandirang ni present wanio dengtang wa makni tik ka gemenang geda niatin igen semode ya akora dengtang mansa MIDC aro MCDC ni kita expert ka ani ba wa makni kita raani ogen ni mangba jana pani kunika aru yani phalo tengthang mancha bang dei ba ya dim hol ni area jekon yano jana pani kita de hektar hajal bunga mangna ongpa aaw ni ko hektar hajal saku
Yarang dalna khobarang nga niso gapa sakan chi kon methela.